Това е Джони Тест. Това е Джони Тест. Има огнена коса и реактивна раница. Джони Тест. Сестрите му използват го без граници. Джони Тест. Майка му заета, баща му се го учи. Джони Тест. Най-добрият му приятел е говорещо куче. Говорещо куче. Ядосаш ли го с нещо по-добре, не му се мяркай. Мега екшен се развива някъде в парка. Превръща се в чудовище, но всичко е на жест. Всичко е на жест. Джони Това е живота. Джони Това е Тест. Това е животът на нашия Джони Тест. Всичко е на жест. Джони Това е живота на Джони. Това е животът. Това е животът на нашия Джони Тест. Джони Тест по идея на Скот Фелоус. 어제도 오늘도 매일매일 즐거워 내일은 어떨지 두근두근 기대돼 잔소리꾼 아빠와 심술쟁이 누나들 아무리 방해해도 날 막을 수 없어 맞는 가방 메고서 하늘을 날까 내 기조에 맞춰서 변신을 할까 잘하고 싶지만 마음대로 되진 않는 걸 멈추지 않아 나는 Johnny Test 멈추지 않아 나는 Johnny Test Sare părul ca de foc și poartă un turbo rucsac Florile lui îi bagă numai prostii în cap Și atunci experimentul se ferește Și are un câine vorbitor ce-l însoțește Pune în practică tot ce trece prin cap După care pleacă să se prindă cu pat Vezi care mai de care nu știi ce să mai crezi Johnny Test, Johnny Test Asta e zi din viața lui Johnny Test Johnny Test, Johnny Test Asta e zi din viața lui Johnny Test Johnny Test. Cabello como fuego y mochila turbo cargada. Sus hermanas lo usan como conejillo de indias. Su papá es super pulco y su mamá es muy ocupada. Su mejor amigo es un perro parlante. Los jóvenes extremos, tiburón que toma aire. Rolando de juegos patinando en el parque. Para impulsos, joyerías, lo tenemos de esto. Johnny Test, Johnny Test. Esta es la vida de un chico llamado Johnny Test. ¿Qué tenemos de Johnny Test? Johnny Test, chico llamado Johnny Test. Johnny Test. Il a les cheveux enflammés, un sac à dos turbo. C'est ça génial, le toile pour un rat de labo. Son frère lave les carreaux, sa mère est au boulot. Son meilleur ami est un chien qui parle. C'est vrai. Trois ados extrêmes, attention, il débarque. Des méga manières qui contrôlent le pied dans le bras. Il est musclé, blindé, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Voici la vie insolite de Johnny Test. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Voici la vie insolite de Johnny Test.